nyenda gamba obuhabuzi omukuhereza kwatena ko kasirimu aze kimiza gamba aside yokushanga mwine omuntu omuka ninga mwine omuntu omu community yanyu ukashanga nako kasirimu bwenu kushanga no tweta okuzonzora ninga kuretera muntu mwamuzonzora ombani wena ko kasirimu kamutima ndikabe nshangu mwashanga umuntu ainako kasirimu omuka yanyu mukunde ko muntu abo kasirimu tikujangu warya n'umuntu wamukwataho wakwata bijaro byeye kimasa ngoza kwata ko kasirimu so ndikabe nshaka abantu tureke kunagira abantu ainako kasirimu tukakushanga ntubanuga tutakubaha interacting nabo no mu communities no mukandaki so echonga washanga no mbagambura nacho nkiretera umuntu wajya ko kasirimu yayeshereka kandi umukweshereka na warufitina ushanga umwe nako yagize yakajanjaza umbande bantu so bwo babuze nabo kuhereza abanti abo kubabino umuntu ainako kasirimu umuka ninga ombyara itutura.